Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan amabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida kontra bida ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ket iti sabalimanen na parang iti pannakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na Pauluan. Little Chairman Kano. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Awan lat amo damutin nga itulong na kita at tao. Nagdudugyot na lakit din na ya. Nay. Anya man ang tinakita mabigbigat ay bakit? Napanak man gimatang iti itlog, gestor ni Badet, ta naibusan ni Marisak ka itilako ng itlog. Makapasurun mo tinakitak di talaod. Anya manan. Tikot dugyot da. Nagaduti wara basura itilakunda. Dahil tangarod ti problema iti cleanliness iti barangay. Di man la makikopirit mo dagiti tao. Kat apay ngamin adiw pagmimitingan day taaya. Tamandaran nyo dagiti kabaranggayan, adi da pagbalinin adugyot ti barangay. Agdalos da kumamot tadi kat kababaen ka dagiti maisarsaro nga taga sa bali a lugar. Ngalawin, sige tayo bak dagiti barangay tanod. Na, apay ngay adagiti barangay tanod ti mangdalos itirugit dagiti adugyot. Isuda mismo tadusa da ti kinadugyot da. Sa balin to, tidusa da. Nasaysaya at nung nagyay tanod dagdalos sa danto sa bali adosa da. Kay kayat dan uri palakpak dagiti laplapayag dan iti kastang aramida. Bay amlat ta ka di da Ay, bakit? pumakibiyangak itan iti cleanliness. Ama ikontesto inton piyesta ti ili tayo. Alawin, sa bagay si kamot ti presidente ti senyor. Ngumusan mo tadag itay senyor ati agdalos. Ay, wun mo ay, naglalaing dan. Makatapisak to pa ilakit day. Bakit agtadang ka? Mga numakaswan ka, madi ti basta agdap-tapis. Ay niyan, nalaka aya. Ay, sos, dudugyot ti tao. Kan nakarit to pa, itatapisan. Imbagam lang arudo na dugyot kundi pagdalos. Sa isunto pa ilat sumanao. Matapis ko kung nakatupay. Ni kamutan, bakit? Sa bagay. Oy, madimad kit day ti ungat nga ungat. Kan maday, no ungat lang. Layata mo na, kabayatan na kasasaom. Kat no umingar-ingar, ay layat hindi sua. Disno pa ya. Bak mo pa yan kan ni Vice Presidente Sara, iti mayor. Wan, kamay na bakal ang kailangan kunada nga raw. Kunada, kasta, ti panang ipatungpal iti lintag. Tapno mangirnad, dagiti di mangikaskasaw. Yan ni katugangak asufing. Isumot ti makakaadang agpaspas siya iti barangay. Amang imbagbaga karagiti tao iti panagdaldalos na iti arubayan da. Kang runan nagiti ada iti igit ti kalsada.
Ay, sapay may turod na gayam tagtapis. Narigat may iruam na tikas dyan. Basta agkabilatan. Ang mga no makatumpong to iti bumalas ay dakas ay. Ituloy ko kit dito makinilya. Namalpas ko na ito yung surasuratag. May papaniti New Year's resolution ka, no? Ay, kahit ayos ba na yun? Ay, anya tangagpaiso man ang tigas at may uno dumteng nga didigra kan parikot iti taon 2023. Ilipas ko na ito eh. Ta sabalin tuman nga istorya ti irugi ka. Wang surat akto iti istorya ti may sa barangay captain. Adandani di makasao. Tati asawa na ti makakaadang agsasao. Ngam, pag-aayat mo't na iti bumarangay. Ay, madiya. Makiin-ino naman natin pa nakaturturog ka. Isaradan ko pa lang na tayo. Awan tumatlat agsusurat ka na ito isursurat ka. No ipilit ko na ito. Iturog ko kit day. Oh, dakayaw! Agdalos kayo kadagita paraangan yaw! Umay dagiti taga-health center! Oh, nay! Dakayo amin nakabaranggayan! Agdalos kayo kadagiti paraangan yaw! Dalosan nyo dagita dugyot yaw! Tado umay abisita tayaw! Umay dagiti taga-health center nga house to house! Kitain dati sanitation di barangay tayaw! Ay! Ni! Dagita aso! Ipaudyoy da! Ikawaryo, tadida agrugit iti mabaddekan! Nay, Arisa, uray bulos dagita aso me. Taatil dapay tinanakam a tao ang mabalin abilinan. Amuda ti agdalos iti arubayan. Ah. Maibaon dagita. Mabalin dagita a breeding ti aso. Ay, awan bibiyang ko! Uray pa'y nanaknakam dangam ti presidente! Ti bagbaga kat ikawaryo dagita nga aso! Tama iparit ti bulos nga aso! Di mat ibagbaga krosa, kat nanakam dagito'y aso me. Agasawa dagita. Gamsaan da nga aginaram iti kalkalsada. Aglamang dagita no og labing-labing da. Managbabain da. Saan da akas kadagiti ta? Hoy! Awan bibiyang ko iti dayta! Aguray ka man manang pitang? Di nakpay respetuan. Kapitana ko ng mata. Awan pa'y respetum. Siya ti asawa ni Dumeng at chairman. Nay, ay, gayam anya. Sorry kapitana. Ay, agraraman ka man. Nala, numakisubang kalaan kanyak, ditakan, urayam ti sumon. Ay, nakapadaan ka ti Buntaon. Ay, kapitana. Agda ka mo ta dito kalsada. Ay, kaglis, timuntaon. Tugawan na timuntaon. salbag ka manang pitang. Makitam ti arami dagita asom. Dagita tinanakam ako nam. Ano, kapitano, papayag. Naglas pa kayo magtanito kalsada. Salbag dagita dugyot. Tulungan dak. Kapitano, sige. Bumangon ka. Ay, nagbangsit. Urayan nak manang pitang. Inaklag digos. Urayan nak tagsubliag.
Bakit? Di ka ngamin naglablabas? Ay, aguli magkamandong. Ang siyak ti kapitan, wano chairman. Isunsuno ka. Tadida kamot dengdeng ganda giti tao. Adda ordinansa ti barangay. Gamdi da tungtungpalan. Dagijay ti kayat ko may patungpal. Wen, husto ka? Ngam siyak nga rod ti kapitan. Wan! Sika ti kapitan. Gamdi ka matagsasaw ngamin. Di, siyak ti spokeswoman. Siyak ti little kapitana. Ha? Ay, mading nga rod ti kasta. Mayat! Tapagsayatan ti patpatungpal ko. Ha? Di ka nagsasaudom. Ang mga numakusbo akon dito'y nagtakdarak. Ha? Nalipatam san ang naglaka nga agsibo to'y royal blood ko. Natawid ko ti royal blood ni tatang. Ha? Wanya, agtagari ka pa'y. Makitam tayo, ya? Makitam. Nakalayat man ay tarapas mon. Sige, agsaw ka pa'y. Dumaminsan bakit? Ano ko? Pagpesta man nga tanti tok-tok ko. Agkamul man lang ran na di na oras ti tok-tok kang. Isungarod adikan sumana, oh. Ay, hunay kan Rosa. Bakit, aya? Anya itantar aramidam. Ay, bayan naklangit eraramidar. Total kat pagimbagam mati amin. Alakit, iso ah. Nanos ka ngamin unay kat kadagiti tao, iso akasta. Abuswan da ka, chairman. Naimbag nga oras yaw, kapitana. Anyat kinunam kagawad. Kapitana ko nam. Wan, kapitana, ti awag iti asawa ti kapitan, wano chairman. Sanan. Di nak manawagan iti kasta. Ta sa anak nga agraraman. Akas iti kuna ti daduma dita. Bay, anyo latta ka, di nakasta ti awag ko kada kayo, no adda kayo dito'y barangay hall. Ay, ayan ni Chairman Dumeng. Aday je balay. Kinunak nga uray maturog latta. Total katadakmat dito'y. Wino, agsurat iti script na. Awag agtulat tan no bilang ada kasapulan apirmaan na dito'y. Ay, nagimbagan? Isa opyon dito'y barangay hall? Ay, saan ko nga isasaop? Kahit kulang mo't nga ginana. Ay, uwan matkit di ah. No dagiti daduma ang trabaho, mabalin mata siya kon. Total kat siyak mo't lat ni presidente dagiti women's. Adamat lat na karba nga kag sao-sao no kwa. Ay, uwan na ya. Uwan na. Ay, wala. Kasumay sa abo marangay, karbangak mat akitaan ti pagsayaatan ti barangay tayo. Saan aya, kagawad? Ay, uwan. Mayat day ta, kapitana. Iso na lang ta. Di kay unay ah. Ang mga numalabsan niyo ti ulo yaw. Amok-mot ka ti pagluglugarak. Kan di kay lata nagsasao. Adan to aldaw amam maminsan ti panagsao, kagawad. Ay, kasanaw no saan tayo ang mauray day tangal daw. Sasawmot adi tay mauray. Mauray tayo! Anyakan sa... Apay, kayat mun ayat ti matay. Ay, syempre, saan tayo nga mutyal daw? Mauray tayo. Anyakat ta saanan. Ayun gayam, ayan ni sekretary. Ay, nagawid, tagsang-sangit ka no bibi na. Mabisin nga ta. Di rin tumot ngamin ibat siya ni tigatas na no kwa. Ay, Ado, ti trabaho ni sekretariadi na mar-aramid. Imbag ata ni Duming ti chairman. Naanos lang amin unay ti asawa ka chairman kahit. Saan nga agbalin kanyak ti kasta ha? Tano siyak ti mapaturay, idi pailanay kat. Rosa, stay, kapitana. Ay, ibang klase na ito yung tao. Mas daaw ka nga ta, Chief Tanod. Anyat pagsiddaawak, Kapitana Rosa. No ti kaadayo man nandito'y outpost ti kunayo.
Saan ako namasdaaw, ta sigud mo't akaslada kayo ti kapitana, kun chiptanod. Ni. Di mo labsan ti agsaw. Diya kagagawan ti posisyon mo akas chief tanod. Awanin bagak akasta, kapitana. Ay, dispensara mano nagbidot ti panagdangag ko. Agronda tayo. Kitaan tayo no adakit di manan grupo ti akyat bahay anakadanon dito'y nagbugsutan. Ay, wan! Basta pula protektaran tayo ti barangay tayo kontra kadagiti managdakdakas. Wen, kapitana. Di kay madanagan, tatalaga akasta ter aramidan may. Nala, agronda kayon. Adagbati dito'y barangay outpost ngagbantay, ha? Tapno adala tamat madanon ti asino man nga umay dito'y. Di kay agliway, ha? Gamagan nyo ti asino man na matakwatan nyo agar aramid iti dakas. Talaga amat akasta ter aramidan may, kapitana. Di kay madanagan, maipapan iti dayta. Ala kakadwa, mapan tayon. Mapan kamin, kapitana. Kumusta ti barangay bakit? Mayaten. Agsao ka maten, sakbay asukatan kan at chairman. Intultulog ko amin nga nararamid mo. Tapang subukak iti kabaalam. Kanoan niya ti aramiden na iti kabarangayan. Wen, amok day ta. Maudi day to yan. Anya day ta? Inton barangay assembly. Pagsawan nakto, taado pa'y ti kayat ko nga ibaga. Saan? Biyang to nagiti kagawad ti agsaw. Tay report na nagiti nagapuanan da. Adamat i-report ko to. Saanan ko nakmaid? Saan ka mat akagawad? Kan siyak ti chairman, saan na si ka? Adda pa'y kayat ko nga ibaga kadagiti kabarangayan. Kas presidente ti women's ti barangay nagbugsutan, ado ti i-report ko kan ibagak. Naikan ka lang arudan iti ado agundaway. Di mo pala na ibaga amin na kayat mo nga ibaga. Ado pa'y nga rod ti Jack na ibaga, Doming. Anyan to pa'y nga ron ti ibagak nga akam mo. No kaslakan to asino akalaingan akong disao. Ibagam to personal secretary nak. Anya? Ada ayamot kasta. Siya nga rod. Personal secretary. Sa bali di barangay secretary. Adan to lang ibagak kadagiti tao. Maudin da ito'y Doming. Kat saan mon akontraan no Jack ibagakin tatang nga ibabawi na kon kan ka. Anya? Itaman pa yajak makita ni Rosa dito'y barangay hall, Chairman Domeng. Nalpasan ti term na. Anya? Uy, kagawad. Anda term anaited dito barangay. Iso kano ti personal secretary uno little kapitan. Ay, Dahil tiga po na, nga iso ti ada nakikita yo dito barangay hall iti unos ti makalawas. kasta ka de. Kunak no agnanayon nga iso ti makadadda dito'y. Isot pa kadadaula mon kunak kuma. Di mo ta absent kamot nga absent. Ado ti di mo napaspasama kiti kalabas. Timulad kamot ten kadagiti kakaduam sipod na itantan manan ti barangay elections. Ay, busy ak gamin iti kalabas, Chairman Domeng. Amumatan, panawanan ti Pasko. Napanmatao na ki Pasko kadagiti am-am mo, ah? Year-end assembly meeting tayo no Sabado. Amangan no adunto pala ti ibaga ni Rosa kadagiti tao. Talaga kayarigan na lang arudan tinagakting a barangay chairman. Talaga a little chairman, wano kapitana. Bayan tayo latan. Uray kat adamat nagapuanan na, sana ya. Ay, wan. Makitak tinagbaliwan ti aglawlaw. Ngam, adda makagura launay kenkwana. Aya, asinaw. Ni Madam Pitang. Kasta unay adaya mudum na no may palagip kenkwana ti may papan iti cleanliness and beautification dito'y barangay. Kasta? Apay ka no?
Jakman amo. Di kat agyaman ta women's pa iti indaulwan ni Rosa nagdalos iti batog ti balay na. Uwanan niya. Pasi ka babae tinakita ka nagdalos ijay edi Sabado. Masurong ni Madam Pitang. Kagura na ni Bakit Mau, Chairman Dumeng. Ngiman nga taro sa tikasla kalaingan ngagsaon. Ay, saanan, Madam. Nalpasan ti panagtakam na nga inted ni Chairman Dumeng kankwana. Anya apa nagtakam? Ay, basta, agpaliw kalatan. Kumpurmi ka no ti kayat ti kapitan. Basta mapasayat na ti barangay. Kasta ti kuna ni Rosa. Ti kunamkit day agraraman ni Rosa. Agdengag tayo iti asimble. Adulakit di ti maamuan tayo ita. Isungaron nga imayak. Agsaw ak tumamit iti publikaw. Anya? Kada kayo amin ngayong utek akabaranggayan. Dahito iti meeting tayo iti dahito 2022. Wano year-end General Assembly meeting. Dahito iti gundaway apan ibagami kada kayo kada iti naramidan min. Ken dagiti aramidan min tupay apagimbagan tayo amin. Babaen ken ni Rosa personal secretary ken presidente ti women's ken concerned citizen dito yung nagbugsutan at damat pakakitaan kadagiti naramid na pagimbagaan ti barangay tayo. Ket gapu iti dayta adda sorpresa mi kada kayo. Nay, sino ti akin aso kada kita? Di mo't may patpatungpalan ti ordinansa nabayagan adi yun kaskasaw. Ape nga dapat labulos nga asaw. Ay, salaki. Ay, abugan nyo na kita. Paadaywan nyo na kita nga asaw. Sino ay ati akin aso ka na kita? Salaki. Asaw! Ada reklamo yaw! Nay, Madam Pitang. Asom gayam na kita. Mangsutsutil ka kaday. Sana yang... Asino ko nga ni Rosa nga isuti kundi ungat kanyak may papan ka dagiti asaw? Ha? Personal secretary ka now. Agpaiso aya, Chairman Dumeng. Adda aya kasta iti barangay. Madam Pitang. Awanday ta. Inulaw-ulaw ni Rosa dagiti tao dito'y nagbugsutan. Kat nagpaulaw damat. Ay, siyak man natidin na ulaw. Iso abulos latta dagiti asom. Alang arod. Dagiti amin atanod ken amin amayat atumulong tiliwan nyo dagitang aso ket may pupo kita. Pagbayadan tayo mat iti multa ti akin aso. Adda ordinansa tayo ket masapol amay patungpal. Uray pay asino ti akin aso. Ipugan tayo! Sige, kakabsa tatanod, ang kunay kayon. Noan niya tilintag, lintag, masapol ang may patungpal. Daita, ti kanaban ti sulpang. Sulpang ka kami. Ay, nagtagtagay na pa. Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.